بازدان یا هسپێیە پەسن یا سوارێ. واخ والله قلت له الراس ابو انا وباب خويايته خد سر عمود القفاز کیژان لا جاردي فقر يا جاردي مگوتش پێنایە مگۆڤە نامە کۆبانێژی مخەسەر کۆبانێژی قەفزان منە پرسی مزووکە يلا چه دبه gelek çû ez nikarim xwedser ti bajarî ji ber got Amûdê manem berêj te got Amûdê ji xwe min li Amûdê xwendî. ما مستعى علي تقول شيء Bazdan ya hespêyî pesin ya suwarê. شخوا شانس اسبيتنا تشبكي يعني انا قد كان انا قد خد يعني اب شيرو فكرنا انا بدون بالتمامي ابا يعني هذا قد كان انا قد خون هذا تدي عذبن هذا جيب خدها هم نجي خل برا ردون طبابي البروي عذابي عندي اوجد خل شو يعني اف قوتن في رنجيته يعني Rast. Em ê herin girê spî Tamam. heger deng tê te Berê deng tê min. Deng hat. Mamoste dibêjê bazdan ya hespê ye û pesin ya siwar e. Yani bixwe watê gava hesp dibezê û meselen tedî kasê siwar radike. Bixwe wek Mamoste Xelîl gotiye hinek darin mêşan hingiv derdixin hinek mêş pê digirin hinek hingiv dixwin ne werge Mamoste Xelîl ورجاجي تمام rast e. belê hinek mêşan mêş pê digirin hinek hingiv dixwin yani المقصد jê inû hinek diteebin û navî ji hinek ara dibe di her warî da di her ewê da tedî hinek diteebin û hinek jî dixwin yani wek me gotî nimûne inû hinek hingiv meselen mêşan dibirin hinek mêş bi wan digirin hinek hingiv dixwin bi wî hawî hatiye ji wir hatiye Rast. Em ê herin Amûdê. belê Amûdê. اب قلتنايا اد بيجم نمسلا خوارني هناك دكن هناك دخون جولو مستر قالك دربا ظروف چه دبن لدورا شخصكي او تشتي ايجابي لدورا وي چه دبه ودنك بيت خنايه قوتن تدنر قيمتي وي زلامي بلند به دبي ميراني افلان كسا ودنك اي فلان كسا بمعنى قشتي سر چه انه سر خردبونه وسر خاصي يعني هس باز د زورا هسپاد به ودنك جي سوار رأيي يعني از بيجم تي في واتي انه قالك دربا تشتن دورا شخص چه دبن ويبسر دخن قيمتك جير چيتكن او تشتانا ناين قوتن بس او زلام قيمتي يدبينه ji xwe baş e em çi qas gavam nerî العمود مثال كي مشهور هي بلكي از گو فلان کس لجمع بری قاچاقچی ها بو وقتا درباس کرنا ترکی وانا دگوتن میرانی آفلانه معروفه مثال عمود ده و دنگ فلان کسه Rast e.